nkunda gutanga ubuhamya bufite gihamya. Hari igihe wicarana n'umuntu ari mu gicuku kandi weho ntubibone, ukajya ubona byibushye ameze neza. Reka mbabwire, mu gicuku data guhonderamo akakuzuza umunezero, ariko kudihira mu gicuku. Kavuga ngo mama Rudomo wagiye kuri regime kandi ari kawunga na dodo urarira. Kawunga na dodo wayigiraho kuri regime, uzi kuburara ukabyibura ngo ntibishoboka. Birashoboka, mu gicuku ikaguhisekuriramo aho ngaho. Nyiri kuduhamagara arabizi ko bihari ibyo dukeneye biri kure, arabisumba. Kuko abisumba rero arabigonda, kandi ntago abigondera rimwe. Arabizi ko abigondera rimwe wahita ucaho, wahita unyerera tukaguheba, ukatuyoba kuri za mvugo z'umubumbe. Kuyoba uzi icyo ari cyo se? Ntago abigondera rimwe. Kuva nakizwa ntago nigeze mbona uwabigonda. Iyo yagonza y'inzu uraza ukabyina hano tukagira ngo wayiguze kandi ari amezi 2 yishyuye. Ejo minerivare y'abana igateramo, ukongera ugapfukama ukamuhamagara akongera. Ntago ndabona uwo yagondeye y'inzu ngo amugondere kawunga, amugondere igitenge. Agonda kimwe kimwe, ariko icyishimisha ni areba icyo ukeneye akaba ari cyo agonda. Hari igihe uyisenga ukagira ngo barayitemye muri jenoside, cyangwa barayirashe, cyangwa yabayiciyeho gato ikabikwihoreye. Hari igihe iceceka, ariko icyishimisha nubwo yaceceka, iceceka yumvishe ubinze.